Baha ikaze kuri Kigali Line Update muri kumwe na Ibra Rwanda. Ese noneho nyuma yuko tuva muri Haiti ubu ngubu tuherekeje he? Reka dufate indege tuhite twerekeza mu Busuwisi. Inkuru tugiye kusanga mu Busuwisi ntabwo ari y'umunyaswisse ariko ni y'umunyafrika. Umunyafrika indirimbanyi ya independence cyangwa y'ubwigenge mu ya myaka ya 1959 gutya cyagihe baba barimo kuharanira ubwigenge bw'ibihugu bya Afrika. Uyu nguyu ni umuturage wo muri Cameroon, niwe tugiye kuganiraho turebe inkuru yiwe ukuntu imeze. Yavukiye muri Cameroon mu 1925 yitwa Felix Mumie. Ko tumva ko yavukiye muri Cameroon, kubera iki Ubusuwisi? Ni kubera ko ariho umugore we yaje kumusanga ari umurambo. Nk'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika byabaye kolonize n'Ubudage. Ubudage nibwo bwatangaga amategeko yose uko igihugu kigomba kugenda cyangwa kufonction. Ubucuruzi mpuzamahanga, kwambutsa abacakara bakabajyana i Burayi n'ahandi hose, kuzana abamisiyonere b'abakatolika, ibyo byose byakontorolwaga n'Ubudage. Ariko nyuma yuko Abadage batsinzwa intambara ya mbere y'isi, oni yahise ifata icyemezo cyo kubaka ahantu hose bari bayoboye, hanyuma bakagabanya izo teritware ku bantu bari batsinze. Nuko muri iyo mpamvu bahise bafata Cameroon nayo bayigabanya Ubufaransa n'Ubwongereza. Ariko Ubufaransa nibwo bwafashe igice kinini cyane cya Cameroon. Niyo mpamvu uyu munsi hariho igice kivuga Igifaransa n'igice kivuga Icyongereza muri Cameroon. Felix Mumie yavukiye muri Cameroon, niho yakuriye, ariko yigiye muri Congo no muri Senegal. Umuryango we urakennye pe, n'amashuri ari yishurira wenyine, akora akazi k'ububoyi. Amaze kugera za imyaka 22 yasuye iwabo muri Cameroon, ari afite diplome mu buganga. Yarafite ubwenge rwose ku ishuri. Kubera ubumenyi yarafite, yahise abona akazi, bahita bamu affecta cyangwa bamwohereza gukorera muri village ahantu bita Lolodorf. Dorf ni Kidage gisobanura icyaro cyangwa village mu Gifaransa. Ibyo nibyo bibereka ko Abadage babaye hariya, kuko utuntu tumwe na tumwe tw'amazina byabaga mu Kidage. Muri uwo mwaka nyine aho ngaho aza guhura n'umuntu w'ingenzi cyane muri politike aho ngaho, Ruben Umiobe. Yari umuyobozi wa UPC. UPC isobanura Union de Population du Cameroun. Yari umuryango wa politike w'Abakamerune. Ikintu kimwe gusa nicyo basabaga aba bagabo, basabaga ubwigenge bw'igihugu cyabo. Ikintu basabaga ko abakoloni b'Abafaransa n'Abongereza bataha bakajya iwabo. Aho ngaho tugeze mu 1948. Uyu Felix Laurent Mumie mu myaka ye 23 nawe yahise yinjira muyu muryango wa politike wa UPC. Aho niho amateka noneho cyangwa iyi histoire yacu itangiye. Aho ngaho mu cyacyaro bamwohereje gukoraho, aza guhura n'umukobwa wari ufite imyaka 16 yitwa Marthe Mumie. Niwe ugiye kumubera umugore. Nawe yararimo kwiga medicine cyangwa ikiganga. Bari mu bwoko butandukanye kandi ubwoko bwabo ntago bwumvikanaga cyane, ariko ngo byabafashe igihe kirekire kugira ngo babashe kwemeza cyangwa gukonvenka imiryango yabo kugira ngo babane, ariko baje kubigeraho barabana.
ngo ikintu gitandukanye cyane kuri iyi couple bitandukanye n'izindi couple z'aba bantu baharaniraga ubwigenge cyangwa babaga muri politike. Mumie yabashije kukonvenka cyangwa kuinisya umugore we akinjira muri politike, abagakorana muri politike, ku buryo yigeze no kumubera secrétaire, ikindi gihe yigeze kumubera assistante. Nako sorry, iyo tuvuze secrétaire tuba tuvuze umwanditsi. Yari umwanditsi we cyangwa somambike. Bose bafatanye noneho mu kumenya neza politike, biga hamwe isi, biga kwigenga icyo ari cyo, biga ubumuntu icyo ari cyo. Abafaransa bakolonizaga muri izo eta aho Mumie yaratuye, babonye ko arimo gukora politike ye, abaturage bakamumva cyane, bakomeje noneho kumwohereza mu byaro byo hasi cyane kugira ngo bamuce intege mu gukora politike ye, kugira ngo adahura cyane n'abaturage b'abanyabwenge. Nyuma y'imyaka 5 babonye ko ibintu bitangiye kuba nabi, bitangiye kugenda nabi, babona ko Felix Mumie atangiye kuba populaire cyangwa akunzwe cyane n'abaturage, batangiye kumugendaho. Service secret cyangwa abamaneko b'Abafaransa batangira kumugendaho runono. Mu kwezi kwa 5 1955 cyangwa 1955, ibintu biba nabi. Haba imigaragambyo, ariko abasirikare b'Abafaransa batera ibiro bya IPC, bangiza ibintu byose, baratwika, biba bibi cyane, ku buryo kuva icyo gihe IPC bayimijambo mu zindi parti politike zabaga muri Afrika ziharanira ubwigenge, ku buryo na jambo ryagiraga muri ONU, ntago bari bafite uburenganzira bwo kongera kuvuga muri l'ONU. Abafaransa bahita basenya IPC, barayisenya, ku buryo abayobozi ba IPC benshi hafi ya bose barahunga. Felix Mumie ahungira muri Guinée. Nyuma y'imyaka 4 gusa Cameroon yahise ibona independence. Aho ngaho umuntu wese yahita avuga ngo Felix Mumie yabonye noneho icyo yashakaga. Kwa kundi mu Gifaransa bavuga ngo loin de là. Kuri we ubwo bwigenge babahaye byari gusa ububeshi, kubesha abantu, ni nko gusiga amavuta gusa. Umuperezida bashizeho icyo gihe yitwa Amadou Ahidjo, yari igikoresho cyuzuye 100% cy'Abafaransa. Nukuvuga bamutoranyije hariya kugira ngo akorere inyungu z'Abafaransa naho bagiye, ku buryo abaturage ntabwo bamwibonagamo, kuko ntago bazi naho avuye, ni nkaho babatuye gusa ku mutwe uwo muntu aza gutya. Ariko niyo mpamvu abanyapolitike bahise bareba, babona ko iyo ngiyo ntago ari independence babahaye, nta bwigenge burimo, nukubabesha gusa. Janvier 1960, mais il s'agit d'une indépendance nominale et non d'une indépendance effective. Or, l'Union des populations de Cameroun, d'accord avec le peuple camerounais, revendique l'indépendance. Mwaka 1960 nibwo Felix Mumie aza kujya mu Busuwise. Icyari cyamujyanye hariya mu Busuwise yari gusa kugenda gukomeza kuvuga kuri nambara ye politike yo gushakira ubwigenge buzuye Cameroon. Araho ngaho atazi ko ariye iminsi ya nyuma ari kubaho. Ahura n'abadiplomate Shinwa cyangwa abanyapolitiki b'aba Chinese, agura n'imbunda nyinshi yumvaga agiye kujyana muri Cameroon kuri izo nambara zabo, ariko mbere yuko afata indege yo kumusubizayo. Ariko iyo nemera ubu butumire bw'uyu munyamakuru uri kunshaka cyane, arashaka ko tuvugana. Icyo gihe hari umunyamakuru washakaga cyane ko bavugana ngo amuhe interview mbere yuko asubira muri Cameroon, atazi ko ariyo ifunguro rya nyuma agiye gufata.
icyo gihe muri 1960 Geneve mu Busuwise hari hamaze gutera imbere nk'uko neza bimeze uku nguku, amazu ameze presque nk'uko bimeze, imihanda minini myiza, amamodoka meza, abantu ubona ko bamaze gutera imbere. Felix Mumie nawe ari muri iyo ville, amazeyo iminsi 10 ahura n'abanyapolitike, akora akazi ke, ibintu byose ari kubona ko okay. Ariko nyuma y'akazi naho ari kurya ubuzima, icyo gihe biravugwa ko yanadepansaga cyangwa yakoreshaga amafaranga nta mubare ashiramo, ngo yadepanshije cyangwa yakoresheje amafaranga agiye kugera ku 100,000 mu minsi 10 gusa. Iyo uvuga 100,000 ongeraho n'amadolari, kuko ngo yakodeshaga amamodoka ahenze n'abashoferi, ibintu byose yakoraga byari bihenze. Ukwezi kwa 10 tariki 14 umunsi mubi, Mumie afite rendezvous n'umunyamakuru witwa William Bechtel. Nago baziranye cyane, babonanye rimwe muri Ghana. Uyu munyamakuru kuva icyo gihe babonana yakomezaga kumuhatira interview, akomeza kumubwira ko ashaka ko babonana amuhe interview. Akomeza yigaragaza mbere ya Mumie ko ari interese cyangwa yishimiye inambara arimo, noneho arashaka kumuha ikiganiro kugira ngo nawe ase nkaho ashira itafari ku iyo nambara ye ari kurwana. Ariko nibyo ari kwigira. Ibyo ngibyo nabyo bifata Mumie neza, kuko nawe nibyo yashakaga kugaragaza inambara ye mbere y'isi. So kubona umunyamakuru nkuriya nawe kuri we byabagari akazi akomeje gukora, kandi nta mahirwe. Baza guhura kuri ofisi y'ikinyamakuru, bapanga kuza kubonana nyuma ya saa 6 muri restaurant kugira ngo bakore ikiganiro. Iyo tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 aza guherekezwa n'undi mukadre wa IPC kugira ngo amuherekeze, yitwa Jean-Martin Chapchet. Bakora reservation y'abantu 3 muri restaurant ihenze cyane. Abo 3 baza guhura, baricara, barasuhuzanya, mwiriwe. Bamaze kwicara, bazaniye ibiryo n'ibyo kunywa. Ako kanya bataratangira no kurya, baza kumubwira, umukozi wa hoteli aza kumubwira ngo baragushaka kuri telefone. Arumirwa, aratangara, kuko nta muntu n'umwe yigeze abwira ko ayo masaha agiye kuba muri iyo hotel. Ariko kugira ngo bitazana ikibazo, arahaguruka agenda afata iyo telefone. Agifata telefone, ako kanya nta muntu uri kuri telefone. Aho ngaho bicaye, William ahita atangira kwereka Chapchet amafoto kugira ngo gusa amutware ibitekerezo. Ari kumwereka amafoto, amwereka amajournaux, ibintu yandika. Ako kanya arimo kumwereka ayo mafoto n'ibyo binyamakuru, ngo biravugwa ko ari cyo gihe yahise asuka uburozi mu kirahuri cy'amazi cya Mumie. Ariko Mumie agarutse aricara, bararindira ko anywa kuri ayo mazi, ntago yigeze ayinywa. Biravugwa ko wenda yahise atangira kugira dute kubera iriya telefone ya bamuhamagaya, akabura n'umuntu uganira nawe ku iyo telefone, kandi nta n'umuntu yari yahaye amakuru ko agiye kujya hariya. Icyo gihe William atangira kwiyumvisha ko playe igiye kurata cyangwa igiye kuba eshuwe, igiye gupfa. William Bechtel ashaka ubundi buryo abaganiriza baba distreho gato, ayongera kandi afata ubwo burozi abusuka noneho mu kirahuri cya vin cyangwa cya wine barimo kunywa. Noneho Mumie anywa kuri iyo wine cyangwa kuri iyo nzoga. Tekereza niba banyoye nk'amacupa 3, nawe anywamo ibirahuri byinshi. Kunywa kuri ya batinze, aribagirwa bya bindi by'amatelefone, yongera kandi afatana cya kirahuri cy'amazi nabyo aranywa. Nyuma yo kunywa kabiri ubwo burozi,
buri mu nda ye, saa 5 za nijoro bava muri resitora arataha. Iryo joro biravugwa ko yatahanye n'umukobwa bakundanaga yitwa Liliane. Uyu Liliane bamenyanye ngo amezi 3 ashize. Bamenyana gutyo uko bivugwa yari nk'indaya mu mahoteli. Ariko iri zina ntirigucike kuko riraza kugaruka nyuma. Mu saa 11 zo mu gitondo atangira kumva nabi. Atangira kumva ari kubabara mu nda, ayumva amaguru ntago ari gufata, atangira kumva nkaho amaguru abaye paralize. Liliane aramutwara kwa muganga kuri klinike tu isanzwe hariya ku muhanda. Ariko oya, ubuzima bukomeza kuba nabi, akomeza kubabara cyane. Iyo klinike itimuha transfert yo kumujyana kuri Hôpital Universitaire Transvoix. Abari mu Busuwisi ndabasuhuza, ubwo iyo hôpital murayizi. Mbere yuko Felix Mumie ajya muri koma yavuze amagambo 3. Thallium ni bwa burozi buri mu maraso ye, buri kugendagenda mu mitsi ye. Ijambo rya kabiri ni la main rouge. Main rouge ni organisation akeka ko aribo bamuhaye ubwo burozi. Ijambo rya gatatu ni empoisonnement cyangwa uburozi. Aho ngaho umuntu wese wita umva icyo yashakaga kuvuga. Byabaye ngombwa ko umugore aza mu Busuwisi kugira ngo aze gufata umurambo w'umugabo we. Hano bari kumubaza, Madame Mumie, ufite umuryango? Nawe ari kubasubiza, mfite umukobwa w'imyaka 10. Ni gute wamenye urupfu rw'umugabo wawe? Mu kwezi kwa 11 tariki ya mbere nibwo iradiyo yo muri Brazzaville yatangaje ko umugabo wanje arwaye cyane, arwariye mu bitaro bikuru muri Geneve kandi yararozwe. Igihe yumvishe ko umugabo we arwaye, yashatse kuita afata indege ahita agenda, ariko icyo gihe nta ndege yari ihari yo kugenda icyo gihe uwo munsi. Urabyumva ko muri icyo gihe ntago bimeze nk'iki gihe indege yari nyinshi, uburyo bwo kugenda ni bwinshi. Ahangaha umugore ari kuvuga ni nyuma y'imyaka 45 ari gusobanura ukuntu yagiye kureba umugabo we mu Busuwisi. Ngo nagiye nkinjira nabonye ukuntu umugabo wanje aryamye, amaboko bayamufumbatishe, naramurebye mbona ko amaze gupfa. Ngo ibyo Mumie yavuze mbere yuko apfa bwa burozi koko nyuma yo gukora ma examen nibyo basanze biri mu maraso ye. Ngo babaze n'amasaha yuko iyo thallium igomba gutangira gukora mu mubiri w'umuntu, basanze ari ibyo. Babaze amasaha yariye ibyo biryo n'amasaha yatangiriye kubabara. Kandi ikibazo icyo gihe na buvuzi bari bafite bwo gustopa cyangwa kuhagarika ubwo burozi mu mubiri. Thallium ni iki? Thallium ni uburozi bukomeye cyane, bumeze nk'icyuma ushobora kwikata n'ikindi cyuma, ariko mu buryo noneho buri chimique hari ukuntu bawuhindura nka poudre. Iyo imaze kwinjira mu mubiri yataka cyangwa igenda ikangiza ibihaha, ikangiza impyiko, ikangiza uburyo bw'ubuhumekero, ikangiza muri cerveau, ugatangira kuhumeka nabi, ugatangira kudiara, ugatangira kubura imbaraga, ugatangira kuba paralize, ugatangira imisatsi igatangira kukuvaho. Ngo akagarama kamwe gusa karahagije kugira ngo kice umuntu. Ngo nuburozi bubi cyane iyo babigushiriye mu biryo cyangwa mu byo kunywa, nagu igira cyangwa nagwinuka cyangwa izane couleur, wabona ko ari ikintu gihindutse. Ngo kugira ngo itangira gukora hashize nk'amasaha 5, 8, 9, 10 ku buryo biha umuntu waguhaye ubwo burozi guhunga.
ngo abahaye Mumie ubwo burozi bari babaze neza ko Mumie yarafite conference muri Egypte. Nukuvuga ko yagombaga gupfira muri Egypte, nago yagombaga gupfira muri mu Busuwise. Ariko ikosa ryabaye nuko uwo mugabo yamuhaye doze cyangwa yamuhaye uburozi kabiri, noneho birihuta. Nuwo muntu watanze uburozi niyigeze abona umwanya wo kwiruka, umwanya wo guhunga. Mumie nawe niyigeze abona umwanya kugira ngo abyuke afate indege agende, bimufatira aho ngaho mu Busuwise. Aho niho Bechtel yakoze ikosa. Muribuka ko yamuhaye amadoze abiri. Icyo gihe iyo aza kugenda bikaba yageze muri Egypte, wenda bari gukeka abantu bo muri icyo gihugu, ntago bari kubasha gukeka uyu munyamakuru. Aho ngaho niho yakoreye ikosa, azicuza nyuma. Uyu William Bechtel we n'umuntu ki? Uyu nguyu wigira umunyamakuru n'umuntu ki? Uyu nguyu bari bicaranye na Mumie kuri table imwe, kandi bikekwa ko ari we wasutse uburozi kabiri mu byo kunywa bya Mumie. N'umuntu ki? Uyu mugabo yavutse muri 1894 cyangwa 1894. N'umufaransa, ariko n'umu engineer muri chimie, kandi n'umusirikare. N'umusirikare w'Ubufaransa wabonye ibihembo byinshi cyane mu gisirikare. Yagiye kuba muri Geneve igihe yarafite imyaka 64. Rimwe na rimwe yigiraga umucuruzi w'amamodoka, kandi akigira umunyamakuru. Hari ibikorwa bimwe na bimwe akora, agahindura izina akitwa Claude Bonnet. Rimwe na rimwe yandikaga amakuru mu binyamakuru byandika byo muri Suisse, yigira nk'umunyamakuru kuriya, ariko n'umusirikare w'Abafaransa. Ariko aho ngaho noneho arimo gukora nk'umumaneko w'Ubufaransa. Akazi ke yakoraga aho ngaho mu Busuwise, akazi bamuhaye ni gushaka amakuru y'umuntu runaka, cyangwa abantu runaka bamuhaye akazi, bakamubwira turashaka amakuru ku bantu runaka cyangwa ku muntu runaka. We akazi ke ni kumukurikirana 99 umunsi wose, akamenya anyura hano, agira gutya, akunda guseka, akunda kugira gutya. Ayo makuru yose akayakusanya, akayohereza muri kuri biro nkuru Paris ya maneko y'Abafaransa, cyangwa y'ikigo gishinzwe ubutasi bw'Abafaransa. Ariko baje gusanga ko abantu bose Bechtel yakurikiranaga, bose bari bafite ikintu bahuriyeho. Bose bari abantu bafite aho bahuriye no kurwanira ubwigenge bwuzuye bw'ibihugu bya Afurika.